Igama lami nguSolani Eunice Mtshali. Ngenza ibhizinisi lami umsebenzi wezandla, ngisebenza kakhulu ngemisebenzi yezandla, ngakha ubuhlalu. Yonke nje into eyenziwe ngesandla ngiyayenza, indlela engiphilisa ngayo abantwana bami umsebenzi wami wezandla. Yebo, ngiyafikelwa abavakashi, bafikelela ekhaya sizolala, sizophila impilo yesiZulu. Siyakwazi ukubenzela isiZulu, simkhombise ukuthi indlela yokwenza isiZulu kwenziwa njani, aphume esenolwazi, siphinde simakhise into aphume eyiphethe. Ngilimele kakhulu njengekhaya ebelifikela omama sizohlanganyela, sizophusha umsebenzi. Angilimele ngedwa, ingilimaze kakhulu. Anginankinga nje, njengoba ubona nje imibhede yami yesiZulu kuyadlalwa nje la ekhaya, kulalwe, kuvukwe, kuqalazwe, kukhalinywe nazo iy'nkomo, iy'mbuzi, zingeniswe esibayeni, kwenziwe leya naleya. Ngilindile nje ngempela ukuthi uNkulunkulu sengathi ngelinye ilanga angasikhumbula singomama.